خب assalomu alaykum do'stlar. ما چند زمانی شد که دیگه ویدیوی نو نبراندیم. امروز خدا خواهد سر کرده هر هفتنده یا که هر 10 هفتنده ممکن هر 3 روز 4 روز خلاص که یک وقت خالی میشدگی باشم ویدیوی برنامه سازی وب میبینیم، یعنی پروگرامیستی وب پروگرامیستی ای پلوس بچه بکند یاد گرفتیم که حالا هم خیلی قسمانده میبینیم قسمه بکند، بعد تلگرام بوت ساختن دیگر با چی میگه پیشروی ها میبینیم. خب امروز میکرده کارمون چیست؟ بردارو من مکتب تاجیکی خوندگی نیستم، من جمهوری ازبکستانم. برایمون من به زبانی ازبکی تحصیل گرفته هستم، مکتب زبانی ازبکی خوندگیم. من چنین عدیستم بودم خیلی تاجیکی را گپ زدنده و برای شما متریال ها تایلوش بدن تاجیکی یافتنده تحقیق کرده تیار کردنده کشش کردم. خیلی بسیار گپ زدم، خدمت تعریف کردم گفتی گپ. خب اولو ما میدیدگی چیز انیق برنامه سازی وب پروگرامیست میشم گفتگی آدمانده این درس خب وب چیه؟ توصیفی عمومی. من خیلی معلومات من یافتم که وب مجموعه صفحه و خدمت هایی است که توسط اینترنت پیشنهاد می شود. اون برای ساختن سامانه ها وب برنامه ها و خدمت رسانی های آنلاین استفاده می شود. خب خصوصیتاش من دسترسی توسط براوزر، استفاده یورل، قسم های اساسی باشه مشتری و سرور. خب وب پروگرامیستی وب دو قسم داره، یعنی یک قسم فرونت اند دیمش بک اند. مثلا شما کدوم قسم خودتون رو مخقلای انتخاب میکنه و امو یاد گرفته آموخته ایسوس خلاص درس گرفته هم تر میکنه. فرونت اند هم خیلی قسمه که همی مثلا ما میدرویم من استفاده از اوی چی بگیم اگه مشتری های اینترنت بگیم میدرویم هم تا چشمو میبینم اینترفیس هایی که من همینه کشودم همینو ممکن که همین چیزو مثلا وای فرونت اند های چشمو ممکن نمویم کردم استفادگی همه چیزو فرونت اند های تکنولوژی های استفاده میبردگیش HTML CSS و جاوا اسکریپت های دالش اینجا حالی میبینیم کتابخانه میشه به فکر من تو یک کتابخانه میگیم کتابخانه میگیم بیبلیوتека یعنی لایبرری میگن با انگلیسی. جاوا اسکریپت هم خیلی جوش هسته که با کارو اگر شما برنامه سازی پروگرامیستی فرونت اند میشدگی باشه ریاکت جی اس ویو جی اس انگولار جکوئری دالچی امی تکنولوژی رو یاد گرفتنتون در کار میشه. قسم دیگر باشه بک اند، این قسم اساسی کارهایی که جدی ها چی میگم میکردگی قسم شه. مقصد اینه سایت میدروی رجیستراسیون میشه گفته که سکچت میکنه پویسک میشه و دیگر عملا یعنی چه خیلی فهمونه میشه یعنی انجام دادنی عملا میگیم که همین خیلی تکنولوژی اینا پیتون PHP نود جی اس جاوا اینجا چارچوبه میشه یعنی بیبلیوتека چارچوبه ها لاراول اکسپرس جانگو. خب برای بعض یعنی معلومات رو کار کردن پایگاه داده ها MySQL پوستگریس SQL MongoDB منه چه وظیفه هاشون این امنیت یعنی безопасности لوگیکا منطق بازه داده ها یعنی پایگاه داده ها. خب فرونت اند هم خیلی قسم هسته که در براوزر چی میمو میدیدگی قسم همش فرونت اند های یعنی و یا میسازیم در HTML CSS و جاوا اسکریپت ده چیزی انا بک اند تو باشه در سرور میشه اونجا هیچ کار نمیبینه، یعنی آدمای درآمدگی که سایت رو نمیبینن پروگرامای مثلا وب نوشتگی براوزر نوشتگی پروگرامو PHP پیتون نود جی اس کارو در چشم آدما مهم نمیکنه. خب بعد
бо дига API меган ҳоли ва ё далши мебинем маълумотҳое ки ай бекенд ай фронтенд оварда бекенд метия ай бекенд оварда фронтенд метия ина иҷа навистай ва ё API мегем далши ва ё мебинем. Хоб ҳозир медидаги чизмон бо ҳами фарқиятҳои фронтенд қай бекенд мешава то илоҷиш бидана дар канали телеграма ман дар ҳамиҷанда якта суроға мемонам силка яъни ҳамин гуфтеч ки презентатсияам ҳамуҷа мемонам ҳамуҷа имнам бор карда гирифта худотонда скачат карда гирифта бо бибине мешава худтон. Хоб аки як мисолое ки барои шумо нишон метем канва медроем иҷанда иҷа дигарро бинем. хоб мана фронтендам худаш ина вай уҷада дидем HTML чиай CSS чиай JavaScript чиай ҳами чизоро бибинем. мана иҷа кушодагие мана HTML ин ҳамин истиғони бигем истиғони сайтай истиғони сайт ин HTML ай мана ҳамин склет мегану ҳамин истиғониш HTML ай. иҷада CSS гуфтаги чиз ин як технология ҳастай ки вай либосошай яъни одама бигем гӯштош дигар мӯҳош нохунош ҳамин чизо ҳамаш CSS да мешава. ана ки одама ҷимиҷӯлиш масалан ҳаракатош боша дар JavaScript мешава меҷимонем ҳамин хел карда мисол бигирем мешава. хоб бо мана ин як сурати HTML қати майхен логотипиш инҷа CSS инҷа JavaScript бо ҳамин мисоле ки ина инҷа на ки уже мағзи саршам гуфта мағзи сараш боша хеле кораш боша бекендда мешава. мана инҷада дар мисоли мошин инҷада мошина фақат склетшай рама мегӯ рамашай иҷанда боша гуфтич ки болош набудаги кузова тинакоҳош инҷа ойнакош ина инҷа балонош дигар ранг гуфтич ки ранг рӯш ам хеле чизошай ана баъд боша инҷа дина ҳаракат каданш яъни ҷимиҷӯлиш боша қати JavaScript шидесай. хоб бачаҳо ман дар инҷа дарсҳо монда мерафтаги асосии технология ин бекенд мешава менависем ва бекендам бекендда хоб бекенд ҷа мана бекенд мана компютер қатияй ё ки аз телефонай интернет медроем ки гуфтич ки сайт моно истифода мебурдаги одамо ҳамун медидаги қисм фронтендай ва ё масалан регистратсия мекунам бигам маълумота гирифта серверда мебарад сервер боша гуфти гапо ба мо месохтаги барномамо файлошам муроҷиат мекунем ҷанда нависта мондаги мо алгоритмо ва баъзаи маълумото мебара унҷа ва меора бо гардонда серверда метия сервер бо и фронтенда метия ҳамин хел далше ҷараён давом мешава. аки мо асосан бекендда кор мекунем ин қисмша мебинем фақат бекенд навистана мебинем ҳозира баъд бекендда дар чӣ менависем дар PHP менависем бо дар бораи PHP дар дарсҳои PHP мешава ман чанқа ки ай дистам меояд амуқа хеле мекунем ёд доданда ҳаракат менам. баъд ҳозира амақа ин маълумоти умумиай ба фикри хидмам ин як маълумоти парраита зури бад нашид лекин умумӣ ҳамиай ҳозир мо дар саршавонаш аввал ман инҷа дида будему скелети ёдам ҳами скелета ҳиҷ набоша ҳами скелета сохтана якта дарс мекунем масалан ним соата ё 40 минута ё 50 минута масалан ё 1 соата якта дарс мекунем дар ҳамаи умумӣ ҳамиҳо тест гуфтич ки саросима қати дида мебироем осон қисмаша баъд далше бо дарсҳои худмона PHP давом мекунем. саломат бошед.